USneh usejele, udinwe uyaqhuma, kusawusuku lakhe lokuqala akakwapheli ngisho namahora amangaki ebanjiwe efakwe kuma-holding cells. Udinwe uyaqhuma uSneh ubanjelwe icala lokubulala. Yebo uSneh ubulalile kodwa ekubulaleni kwakhe kwakuwukuthi ufuna ukungcwelisa izandla zakhe ukuze athembeke emndenini. Kusenjalo-ke kuqhamuke uma wami uJackie M uza kobona uSneh ejele. Sneh, mntanami, ngiyazi ukuthi mhlampe kungenzeka lokhu ukukholwe futhi kungenzeka ukuthi ungakholwa. Ngiyazi ukuthi angisiyi biological mother yakho nje ngistep kuwena, kodwa ngifuna wazi ukuthi ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke, inhliziyo yami yonke, inhliziyo emhlophe. Mina nobaba wakho sizokwenza ngako konke okusemandleni ukwenza sure ukuthi alipheli iviki ula. Sizokukhipha mntanami, ibail uzoyithola, and once wathola ibail lelo cala lelo liyofana necala eliphelile. Ukuthi senze njani ungawari, singashisa ngisho nokushisa i-country yonke ukuze lo bufakazi bokuthi wena ubulele buphele bungabi khona. We love you mntanami, siyakuthanda ngako konke okusemandleni ethu. USneh aduduzeke emva kokuzwa amazwi aphuma kuma wami uJackie M. Abuze kuSneh ukuthi mhlambe ngabe abameli sebeyibonile yini ivideo. Ngiyafisa nami ukuthi ngiyibone leyo video ukuze sibone ukuthi ama-loopholes akuphi, singaphuma kuphi, siphume kanjani kuyona leyo video. Futhi ngiyafisa nokwazi ukuthi ivideo ilikhe kangakanani, ilikhe kanjani. Athi uma uJackie M konke lokho sokuxoxa mangabe usuphumile kwibail, kodwa kubalekile njengamanje ukuthi uphume la ejele, uphume la ekhulu ukuthi uphume la kuma-holding cells ukuze senze sure ukuthi icala siyalinakekela liphele kanjalo, ungaze nje uqala uhambe uyo-athenda icala enkantolo. uJackie M, uma wami umfazi kaBaloyi, usendleleni yakhe ephuma ejele ukuyobona uSneh. Uyahamba uya emzini wakhe, ubhizi uyacabanga endleleni. Kodwa le ndoda ekuthiwa uBaloyi, angazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi amadoda abe nekhanda likasimende. Ngazi uyawubona noma umonakala wenzile kulomndeni walekhaya, uyawubona yini udamage awenzile noqhekeka liqalile nengxabano ayiqalile. Wazi ngani ukuthi if uSneh uyaphuma lapha ejele ngekagadleni kunana? Wazi ngani ukuthi mhlambe uSneh uyovalelwa ingunaphakade lapha ejele benza isibonelo ngaye? Mefika ke uJackie M uma wami ekhaya emzini wabo Baloyi, ehlike emotweni acele ubaba bahlale phansi, acela ukukhuluma nobaba. Ngicela ukuntshela ukuthi uma wahluleka ukulifihla ulaka nentukuthelo wayethukuthele ngayo. Kodwa Baloyi mnyeni wami, awuboni ukuthi lento oyenzayo iqhekezisa umndeni? Awuboni ukuthi yonke lento oyenzayo iyamosha? Awuboni ukuthi umndeni wethu ubufudumele kanjani, uzwana kanjani, kumnandi kanjani ezinyangeni ezidlule? Uyafika wena Baloyi uzoqeda yonke lo njabulo. Wenziwa yini ukuthi ucreate uqhekeko olungaka? Lapho uBaloyi uthulile nje uyambheka uma umbheke ngamehlo engathi nje uthi uyasuza. Nje uyasuza kahle kahle. Ngisho mina wami ubaba ongizalayo uBaloyi. Baloyi, njengendoda kuzomela usukume uliqede loqhekeko lwenzakala la ekhaya. Kuzomela wenze ngakho konke okusemandleni ukuthi uSneh uyaphuma lapha ejele. Kuba noxolo olwenzakalayo phakathi kwezingane zakho. Ngicela ukukutshela Baloyi, wena unana awum-understand. Unana akasiyona lenhlobo exoxa ngama-plans or exoxa ngokuhlakanipha, inhlobo ye-show off. Unana uyilentombazane e-actayo, uya-acta. Wena awukwazi ukuhlakanipha kwanana, awukuboni. Into ekulungele kuzomela ukuthi ubuyisele unana esikhundleni sakhe. Umtshele ukuthi isikhundla sakhe sisamile, uyena ozoba president wama-mafia. Iphele yonke lento leyo. uSneh akaze yena athi ufuna ukuba president wama-mafia. Uyabona Baloyi, sikuyona yonke le ngxakaxiya nenkinga esikuyona ingenxa yakho Baloyi. Uwena oqale yonke lento le. Mina ngwa-understand sometimes amadoda akayifuni peace, akakufuni ukuthula endlini. Ngicela ukuntshela ukuthi uBaloyi, ubaba wami lo ngizalayo, wasukuma wama ngeenyawo wathi lalela la mfazi, ngithi uSneh uthanda ungathandi nalowo nana wakho loyo. uSneh uyena ozoba president wama-mafia. Angisiso isilima njengoba ngimchuza. Ngiyazi ukuthi uSneh is the right president. Mangabe kuwukuthi unana uyahluleka ukumelana nalolo qiniso, mangabe funa impi akayifuni uzoyithola unana. Yinana impi angeke akwazi ukumelana nayo.
Angeke unana impi akwazi ukumelana nayo. Kuzomela yena ayigobe, athobe, afunde ukuthi understand ukuthi impilo ayihambi ngalendlela nacabanga ukuthi ihamba ngayo. Impilo it's survival of the fittest. Kule game le uSne ozobo president ngoba unamacebo, uhlakaniphe, uyamdlula, uyameqa 100 times unana. So ngithi nje hamba uyomtshela lo mntwana wakho ukuthi akayikokobetse, ayikokobetse, azofunda ukuthi asebenzisane nodadewabo. Angisho ukuthi uyisidomo or uyisidindi or uyisilima, akasebenzisane nodadewabo. Umbuso wamamafia uqhubeke uye phambili. Ifa lami lingaphelele ezandleni, lingaputshi emanzini, liphele kanjalo nje. Ubaba wathi angaqeda ukukhuluma, wamshiya kanjalo uma. Lapho uma udinwe uyaqhuma, uphantsha, ushaya ibhakele emoyeni, ukhahlela ubala, ukhahlela umoya, udiniwe. Cela ukutshela ukuthi uma wasuka lapho wahamba wayendlini wafike wankunkxela ubhiya. Uma ubhiya kusiyena nje into ayithandayo, kodwa that day wafike wankunkxela ubhiya, wankunkxela ubhiya ekhishini ngeindaba zokudinwa engakwazi ukuyibamba. Ngise-restaurant-ke egudle ulwandle. Angijabulile, angiphathekile kahle neze emoyeni. Ngiphatheke kabuhlungu because mina nana ngakhula ngazi ukuthi kumele ngibe upresident wamamafia. Ziningi izinto engazenza, maningi ama-sacrifices engawenza ukuze ngelinye ilanga ngikwazi ukuthi ngibe upresident. Ziningi izinto engangithanda ukuzenza kodwa ngayiyeka ngeindaba zokuthi ngiyayitraina, ngiyayiqeqesha, ngiyilungiselela ukuba upresident. Impilo yami bengiphilela ukuthi ngibe upresident. So le ndaba zokuthi uSne aqhamuka zongiphuca iqathe emlomeni, soze singamane sibeke ubuhlobo eceleni. Hake ngidla isteki, sengiqedile ukudla isteki kanjalo, sengihamba ke manje ngiyokhokha ku-waiter. I'm sorry sisi, yazi ukuthi ikhadi sengilizame kabili kodwa ikhadi liya decline. Akusiyona futhi i-network inkinga. So angazi ukuthi mhlawumbe ngabe usisi unalo yini elinye ikhadi. Ngidinwe, ngifutheleke because ubaba kusho ukuthi le game le useyidlala ngenye indlela manje. Ubaba useshintsha amagiya kule game. Uyazi ukuthi mina I am a lover of nice things. Usengiphuca izinto ezinhle. Ayi khulileka sisi, khulileka. Ukhona ucash okhona emotweni, ngizohamba ngiyothatha ucash ngiseklishe ibill and then ungaze uyihluphe uloku zama amakhadi amaningi. Don't worry, I do have cash in the car. Ngisekhaya emzini woBaloyi, ngizokhuluma nobaba wami uBaloyi. Ngizokhuluma ngodaba lokuthi angisho ubaba mina naye azizwani kahle. Sixabene kahle ngeindaba zokuthi ufuna ukufaka usisi wami esikhundleni bekumele kube esami. Baba, ngibonile ukuthi amakhadi asebhange uwavalile. So baba, ngizokubuyisela okhiye bakho beimoto nokhiye bakho bemizi, lo muzi engihlala kuona njengamanje, because I know ukuthi usegameni lomndeni and kuyacaca ukuthi isho ukuthi mina angisasilona kilunga lalomndeni up until ungibuyisele la ekumele ungibuyisele khona. Otherwise mina baba ngiyayikhipha, ngiyayihlangula. Usutshengisile ukuthi baba lempi le uthi ayiqhubeke. Wena njengomuntu omdala akukho okusolvayo. Sho ukuthi baba usaqhubeka uyangitshela ukuthi angisideserve lesikhundla sokuba umafia. So ke baba, it's okay, it's all right. Khulileka impi baba i-on, impi iyaqhubeka. Ustage number 1 wami wokuthi nje ngikutshela ukuthi sengizogadla sengikwenzile baba. Khulileka intandokazi yakho uSne uzophuma ejele because ivideo yakhe emqaleni ngayenza yacracker kwabe ngathi it's something edithiwe, ngayimosha ngamasibomu nasemehlweni ngawenza amehlo acwebezela. Loyo video angeke izisebenze enkantolo. Ngangikunikeza iwarning nje ngithi qaphela, the real game is about to start. So baba, njengoba wena ungafuni ukubacka down, ngicela ukukutshela ukuthi stage number 2 weplan yami yokuzoyilwela, yokuzosithatha ngenkani lesikhundla sokuba upresident wamamafia. Baba ngiyakutshela wena uzokwehlika esihlalweni singakafika isikhathi sokuthi wehle, because umina engizosiqhoqhobala, umina engizohlala esihlalweni sokuba upresident. Ngikhuluma nobaba nje ngithilile, angitshengisa ukuhlanya, angitshengisa ukudinwa. Ngiyamtshela nje ukuthi lesihlalo lesi ngizosiqhoqhobala, ngizosihlala. Aphenduleko wami ubaba ongizalayo uBaloyi,
athi, "Nana mntanami, ngiyakuzala, uzalwa yimina." Yazi sometimes inkani ayisizi. Inkani ayisizi. On this case nana, njengomndeni kuzomela sisebenze ndawonye. Usupport udade wenu. Kwakudaliwe emaphakadeni ukuthi imdala kunawe. And uNkulunkulu wayedalile ukuthi uyena ozoba president wamamafia. So ngizocela ukuthi mangabe ukwazi ukukulungele, uyeke wonke lo msangano usupport udade wenu. Kodwa ke mntanami mangabe kuukuthi awufuni ukuye umsangano, qhubeka mntanami, qhubeka no stage 2 loyo okuthi usilwise thina njengolomndeni wale ekhaya, ubone ukuthi kuyogcina kuphi. Ubaba uBaloyi asuke angishiye lapho, ngikhevile ahambe uBaloyi. Lapho uma uhleli lapha yani uyayibukela nje yonke lempi yethu, uyibukele ekudeni. Ngisondele ngiye kumama. Jackie M, ngoba kuyacaca ukuthi usulichuzile iside lakho lokuthi usayida nendoda yakho uBaloyi. Bengizokwazisa ukuthi kungekudala uzogqoka inzilo. Uzoyizilela le ndoda. Athi lwacu uma asukume phansi. Yeyi wena nana, khula, vuleka la emqondweni. Mangabe kuthiwa ukhona umuntu ongcono kunawe, waye kumele kunikezwe yena isikhundla kuyekwe lo ngcono. Vuleka la emqondweni ubambisane nomndeni. Uyeke yonke le nonsense oyenzayo. Ngisakukhumbuza futhi, it's just a warning ukuthi wena mangabe unganqandi indoda yakho, kuzozilwa lekhaya, ngizoyibulala indoda yakho. uGray usemzini wakhe usecingweni ushiya ivoicemail futhi ocingweni lanana. Nana, sengikushiyela angazi ivoicemail yesingaki. Mhlambe eyes44 le voicemail engikushiyela yona njengamanje. Kodwa mntakwethu, like ngiyakuthanda nana, mara yini lento ongenza yona? Yini lento ongenza yona? Uvelana unyamalale nje, unyamalale endaweni. Ngizocela ukuthi mangabe kwenzeka uthola le message yami, ngizocela ukuthi ubuyisele i-call yami, ungitshele usikwenzakalani. Yini ngagcina usuka le ndlini mina nawe kungathi siya connect, kubonakala nje ukuthi sisemathandweni, sesiyathandana, sekuyasuka wena nje usuyanyamalala esithubeni, awusatholakali kwasefonini. Ngicela ukuthi ubuye kumina ungifonele nana. uGray wathi angaqeda nje ukubeka phansi ucingo, wathatha ucingo, wahosha ucingo, walidubula ucingo, walithatha, waliyisa emzini wakaBaloyi. Ufonela bani-ke manje? Ufonela ubaba wami. Alibambeke ngempela ubaba wami ucingo. Gray ndodana, unjani? Hayi ngiyaphila baba. Angazi baba ukuthi kupossible ukuthi ngingeza lapho kunodaba oluphuthumayo nje olingakwazi ukuthi lilinde usuku lami namhlanje, usuku la namhlanje ekuzodingakala ukuthi ngilidiscusse nawe. Abuze kubaba ukuthi li-in connection with what lolo daba. Aphendule kuGray athi uGray hayi nonana baba. Athi ubaba lalela ke Gray, okwamanje ngithanda ukuthi ngixineke, ngibhizi impela kakhulu kunezinto ezingixinile. Ngizocela ukuthi mhlambe sihlangane eSpy Course ebusuku namhlanje sizokwazi ukuthi sidingedele khona. Avume ke uGray athi inkinga ayikho baba, sobonana eSpy Course ebusuku namhlanje. Usne ejele uvakashelwe uGeneral. Sne, angikholwa ukuthi mina ngakuthemba, ngakutrusta, ngakunikeza isikhundla esikhulu ukuthi uphenye izigebengu, kanti wena uyisigebengu wena qobo lakho, wangidicelela phansi Sne. Yazi angikuthembi, angikukholwa. Aphendule kuSne, General, yazi ukuthi kubona bonke abantu bengitshela ukuthi wena uzongikholwa, uzongikholelwa ukuthi angenzanga lento le, ngibhixwa ngobende inyama ngingayidlanga. Amanga wonke lawa, amanga wonke General. Ungathola ukuthi amamafia atholile ukuthi ngiseyithendeni zawo, amamafia aqala ke manje enza konke lobukhonyovu, wonke lo corruption ukuze mina ngikhishwe esikhundleni sokuthi ngiba investigate noma ngixoshwe nje. Aphendula uGeneral athi Sne, ungayiphiki nje into ekhona, ungayiphiki into ekhona, yonke into isevidweni, ikwi-video. Ngi-double checkile le video ukuthi iyiqiniso na, ngiyayibona ukuthi uyiqiniso, ikhona yonke into kwi-video. Wambulala loya muntu wena, wambulala umfana wakangema. Ukuthi wekwenzeleni umfana wakangema Sne, angi-understand, and waze wangiphoxa Sne, wangiphoxa. Abantu bakangema basebugebengwini. Kusho ukuthi nawe Sne bukhona ubugebengu obu-involved kubona. Yazi ukuthi wayeqinisile uAubrey
wayeqinisile u-Aubrey ukuthi wena ususondelene kakhulu nabantu bakabaloyi. Sho ukuthi wena uyinkunzi malanga yesigebengu Sine, umuntu engakubhekile. Usinena-ke avelana ashintsha ubuso adinwe ambuza ukuthi sho ukuthi u-Aubrey wena wawumlandelisa nami ngakho u-Aubrey afa. Sho ukuthi wena u-responsible for ukufa kwa-Aubrey. Ungenza isilima la uthi uyangithemba, I must investigate. Kanti ubeka abantu bangisalile bangihlala ithende. Lihlwe-ke ngalolo langa bufike ubusuku bangalolo langa. uGray usemotweni uyahamba manje uyohlangana nobabezala wakhe phela eSpycos e-restaurant. uGray afike-ke eSpycos usehleli-ke manje ulinde ubabezala ubaloyi ubaba wami phela umina uNana. Hayi ngempela-ke afike kubaloyi, afike uGray usehleli-ke lapha ngena ubaloyi ahlale phansi aliqaleke uGray udaba lakhe. Baba, sekuney'nsuku uNana ngagcina ukukhuluma naye. Kwafike kwaba ilanga le-engagement sa-engage. The following day ngamthatha ngamkhipha on a date. Ngagcina ukumbona lapho-ke after i-date angiphindanga ngambona uNana after that. So baba ngicela ungazisi ukuthi mhlawumbe ngabe khona yini inkinga ekhona, angi-understand kwenzakalani ngoNana. Ugcine nini ukukhuluma naye, ugcine nini ukumbona? Kubuza uGray ebuza ubaba wami concerned ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngami. Ayike aphendule ubaba athi khululeka my son in law. uNana right kakhulu futhi uNana. It's just that sinehiqi ekhaya. Njengoba nje sekukhona udadewabo esithola manje ukuthi uyaphila besingazi ukuthi akekho empilweni uSine. So uNana inkinga yakhe ukuthi akafuni ukwamukela ukuthi uSine sekuzoba uyena upresident wamamafia njengodadewabo omdala. Futhi uSine mangabe umbhekile uhlakaniphe uyamdlula uNana kakhulu, umdlula le, umshaya le, aphinde futhi abe neskill sokuthi ubekade esebenzela ama-Hawks futhi nama-Hawks bekamthembile, amthemba kakhulu ukuthi angakwazi ukuqumba phansi amamafia ikhondla ey'ngaka zobugebengu. Ungaphatheki kambi ndodana, uNana usazokhama uzobuya nje. uNana usayincibilikisa njengebhotela, usancibilika nje njengebhotela, kodwa-ke uzobuya understand ukuthi izinto ayihambi ngalendlela afuna ngayo. Akusiyona yonke into nje ezokwenzeka la ngohlelo lakhe ngalendlela yena afuna ngalo. So don't worry. Umbone-ke uGray ukuthi uphoxekile ebusweni ukuthola ukuthi uNana angeke asaba upresident, because uGray wenesifiso sokuthi yena banoNana babe upresident, babe sey'khundleni ey'phezulu bobabili babambisane. Yabona nje babe yilo couple, umama uyadubula, ubaba uyadubula. Uyayibona nje lo vibe le njengaleyo. Abuze kuGray ukuthi manje baba kuzokwenzakala kanjani, ngoba phela ngohlelo lamamafia umuntu esesikhundleni sami ushada nomuntu ozoba upresident. So kuzokwenzakala kanjani-ke since mina ngizobe ngishade noNana uSine ewupresident, izokwenzakala kanjani lonto leyo? Aphenduleke owami ubaloyi athi hawu, kanti ndodana my son in law ubengakutsheli ubaba wakho uGray ukuthi wena ngeke usashada-ke manje noNana, seyishintshile izinto, usuzoshada noSine. Avelana ajuluke kuGray athi baba ukusho kanjani lokho, because mina sengi-invest ama-feelings ami lapha kuNana. uNana sengiyamthanda, uyena enangiqokela yena, ngafunda ukuthi ngimthande, ngaze ngamfaka enhlizweni yami. Sengithanda uNana, manje kwenzakala kanjani sengizoshada noSine? Abuze kubaloyi athi angisho uNana ukuze umthande wafaka ama-feelings akho enhlizweni yakho, wakhipheke lo ma-feelings ufake akaSine manje usuzoshada noSine. Ilula nje lonto leyo, simple. Khohlwa ngoNana ufaka uSine enhlizweni, uqhubeke impilo iqhubeke iye phambili, no question asked. Ayikho into ozoyenza, kuvunyelwene ukuthi wena uzoshada noSine and iphelela lapho nje yonke le ndaba. Nemazi kubaloyi mangabe seqedile ukukhuluma uyahamba umuntu amshiye lapho-ke ngicela ukutshela wasala yedwa uGray ediniwe, efuqelana, ediniwe efa uGray. Kusebusuku-ke ngalolo langa emzini kaGray. Cela ukukutshela ukuthi uNana mangabe ethola ama-voice mail amaningi kaGray, wavela newaya kaGray, wafica uGray akekho, wabreaka in emzini kaGray, wangena ngaphakathi. Ubhizi lapho uNana uyishayela itifu emzini kaGray. Ake uGray afike emzini wakhe, angene
uthola khona unana lapha endlini ushaya itifu. Ake ngicela ukunitshela kunane bona uGray wavelane wagijima eyomhaka uGray. Kwathiwa mangabe kusahagwana nje kanjalo because uGray nonana kahle kahle bebethandana, it's just that bebengakatshelani. So that day behambile bayofisha, badla ufishi ndawonye. Kwakuyilanga lobo ukuthi batshelane ukuthi bayathandana because the day benza ubugebengu ndawonye belwa nezitha. Indlela ababelwa ngayo kubona bachamana ukuthi hey uGray ulwa kamnandi man noGray naye wathi hey unana ulwa kamnandi man. Ngicela ukukutshela zasha ngokhisti ke manje kwacatshuzwana. Ngicela ukukutshela nangu uGray esephushela unana esofeni, ayamphushela esofeni nonana naye avume ukuphusheka esofeni. Shukuthi yena ndlela avuma ngayo ukuthi hayi ke usungayithathela ke isitho. Ake ngicela ukukutshela ke uGray agibele kunana ke kwenziwa izinto zakhona, kwenziwa imigilingwane yakhona, kwenziwa imigilingwane yakhona. Hayibo nangu unana benza imigibe phela, sebenza imigibe unana wenza imigibe noGray. Yabona sho nje isigcwele incwadi sebesayinile ukuthi thina nawe siyathandana. Kuze kuzunyekwe kulowo sofa, kuhleli kulowo sofa kade kwenziwa kuyona imigibe. Cela ukukutshela ke phakathi naphakathi kobusuku unana avuke avalelise kuGray asho ukuthi Gray ngiyaxolisa but kuzomela ngihambe khona impi engiphakathi naphakathi kuyona, impi enkulu. Athi uGray yona inkulu, nami ngingafila kanjani nje umuntu azongithathela iposition yami kanjalo. Hawu unana athuka ukuthi uyazi mina kudala lento le ngiyifihla. Athi no baba kungitshenile ukuthi uwena usekusineme manje bafuna ukuthi angene esikhundleni, bafuna ukukhipha wena. Nana ngicela ukuthi kulokulwa lokhu okwenzayo ngicela ukulwa nawe ngikusize silwe side by side because nami angifuni ukuthi kube usine upresident because kuzomela ngishade naye. Ngifuna ukushada wena nana, you are the one engimthandayo, ngithanda wena nana. So ngicela ukuthi silwe sobabili, ungitshene iplan lakho ngilwe nawe silwisane. Unana athi no sithandwa sami lempi le kuzomela ngiyilwe mina, eyami lempi le ngizoyilwa mina futhi ngizoyinqoba. Esihlalweni khona ila engiyakhona ngizohlala, ngizoba upresident. uGray unembuzo eminingi, abuza ukuthi nana ufike kanjani la ngoba because imoto yakhe angiyibonanga. Athi unana no ngifike ngebike, phela ubaba wakho ungiphucile imoto zakhe, ungiphuce yonke into, amakhadi akhe nje ungiphuce yonke into. Athi uGray no don't worry, you can use amakhadi ami futhi you can take one of my cars. Athi unana don't worry Gray, njoba kade ngishilo ngathi this is my fight and ngifuna ukuyilwa ngendlela yami. Ngifuna ukuyilwa like ngumfazi nginamandla, ngizokwazi ukuthi ngizenzele yonke into la ekumele ngiyenze khona, ngizokwazi ukuthi ngiyilwele. So ngizocela nje ukuthi ungixolele, ngiyazi uyangithanda nami ngiyakuthanda futhi, but once yonke lempi le isi over mina nawe sokwazi ukuthi siqhubeke nothando lwethu, sibe ndawonye, sithandane kamnandi nje. uGray banonana baseminyango bayabhema because unana uthena usezohamba, uyavalelisa uyahamba khona la kumele abe khona. In the middle of the night, just imagine umfazi athi kukhona la kumele ngibe khona in the middle of the night. Akanayo ngisho nemoto, uhamba ngesithuthuthu. Sebeyabhema ke useyasho kuGray, uGray ubhizi ucula ingoma laphayana. Athi ngifuna mangabe usulwa useyinkingeni ungikhumbule ngale ngoma ukuthi mina ngiyakuthanda. Uyamculela vele uGray, like Gray is good, Gray can sing. Uyamculela unana, it's a vibe, kumnandi eminyango. Unana ulalele, uyidlela ingudu yakhe, uyidlela ugwayi wakhe, ushaye ngathi akanakile. Kanti nje ingoma ngishaye ngathi anginakile because zombini unana ngishaye ngathi anginakile, kanti nje ingoma ngizwa kahle. Ingoma ecula uGray iyangena enhlizweni, ithathe indawo yayo. Phakathi namabili ebusuku ngibhizi ngigubha imali engangigqibile because uhambo ekusamele ngilihambe lude futhi lijulile likhulu, ngiyagubha imali. Ngiya-understand ukuthi abanye abantu banokumzwela usine ukuthi usinena ima esahlangana nomndeni wakhe. What about mina? What about me guys? Ubanozwela mina, mina engastripwa ubumnene bami njengomntwana, nga-introducewa emagazini, nga-introducewa ekudubuleni, nga-introducewa ekubulaleni. Unembeza wangishaya ngaphathwa istress.
waze wayipholela uNembeza, waze wakhohlwa uNembeza, ngaqhubeka sengumbulali, ngibulala with passion because bengitrain ukuthi kumele ngibe nenhliziyo embi because upresident wamamafia akumelanga kube umuntu othatha umshini, kumele kube umuntu ongawuthatha umshini, ongawubamba umshini. Mangabe sengitrainiwe, ngabe inqonqodwane, ngabe ihardcore kanjalo, sengizophucwa nje qhamuka umuntu usuka la asuka khona. I understand ukuthi uSine usisi wami, uSine ngiyamthanda, kodwa nami akekho umuntu osefuna ukulalela iside lami le story. Ubaba ucabanga ukuthi ubani ukuthi angatshela mina ukuthi angihlakaniphile. Mina ngihlakanipha ubaba, ngiyamdlula ubaba ama-advice ubaka wathola la. Umcebo wasekhaya mkhulu mungaka, umina engicontributile almost 90% waloyo wamcebo. Aqeda ubaba azongivalela emakhadini. Kodwa-ke ngoba mina ngiyinqonqodwane, nginey'mali, ngiyitshalile umhlaba wonke, kunemigodi engcwabe imali yami. I will never go dry, I will never be broke impilo yami yonke. Ngisho bangangiphuca yonke into. Nginey'moto mina ey'gcwele amagaraji engiyibekile abazali bami abangazi ngazo, because le mali ngangiyitshalela ukuthi mangabe kwenzeka befreeze ama-account ethu, befreeze amabhizinisi ethu, bathathe iy'moto zethu, sikwazi ukuqhubeka ne-life as usual. Imali engiyigqibile inkulu ukudlula imali ekuma-account ethu. Masubaba yangitshela ukuthi ubani isithuphethu lapho phakathi kwami naye, ubani isidomu. UGenerali usebuyile, usesejele, uzokhuluma noSine. Sine, Nkosi yami, ngiyaxolisa kakhulu. Yazi bekumele ngikuthembe mangabe usho ukuthi lento le awuyenzanga. Sengiyibukile futhi ivideo. Ngayibukisa nabantu, kwatholakala ukuthi emqaleni kunekhathi encane etshengisayo ukuthi this thing is photoshopped. Namehlo ayacwebezela, ayatshengisa ukuthi yonke lento le iphekiwe, ikhukhiwe. Ngizocela ukuthi ungixolele Sine, isikhundla sakhe emsebenzini uzobuyela kusona. Amamafia lawa njengoba dusho ukuthi ayazama ukukulwisa, azama ukukudicilela phansi. Yazi angazi ngoba ngingazi General ukuthi ngithini kuwena. Ngiphoxekile kwi-leadership yakho. Angazi nje ukuthi ngizophendula ngithini, but I am so disappointed kwi-leadership yakho General. There is nothing more, there is nothing less engayisho except ukuthi I expected more from wena. Expected more support from wena. So I am very, very disappointed on you. Ngiyaxolisa Sine, ngifoneliwe ke la kuthiwa ngizokulanda ngikukhiphe njengamanje because icala alikho icala bazokubeka lona. Ukhona la ngokungekho emthethweni, bakubambe ngobufakazi obungekho. Ake ngempela ke uSine ahambe noGenerali, uGenerali uyomdropha endlini yakhe uSine. uSine asaliphathi phela lo baloyi futhi nefoni yakhe icimile, akasakwazi ukubafonela asho ukuthi hayi ziyamporoma la sengikhishiwe yabo, because obaloyi ibona mndeni uSine aseyitholele wona because akanamndeni vele uSine. Ake afike kuSinena endlini yakhe, afike ifoni yakhe icimile, athi ukuyifaka echargeni. The time efaka echargeni angene eshaweni uSine. Uthe nje esaseshaweni kungene izigebengu zimbhudukeze uSine, zimqukule zihambe naye. Hake uSinena ke usekidnaphiwe ke emafuhlufuhlwini, ubanjiwe ukhonjwe ngesibhamu. Abafana bakangema balomuntu uSine ekuphume ivideo ekuthiwa umbulele khona. uSine uyaxolisa ke, ayi bafethu akusimina engimbulela umuntu wakangema, bengifuna abantu bebefuna ukumframe, anibonanga yini ukuthi ngikhishiwe ejele in. Abafana bakangema nje bamkhombe ngegebhe bayasho ukuthi kahle kahle nobuqhophololo nina niyenze ngamasibomu lento, yinini eniphazamisile le video, uwena owabulala ubafo, uwena owabulala umfowethu, and sizokubulala ke ngaloko. Njengamanje silinde ubafo wethu omdala, uza la ubafo wethu omdala, sifuna usikubo yena othatha ibullet ayibeke esiphongweni, siqede ngawe wena. Sebembiza ngamagama nondindwandini, CF wara sebembiza ngeinhlamba. uSine uthukile lana, yabona uyakhala, uyabona ukuthi obaloyi abazi ukuthi uSine usephumile ejele, akukho ukuthi mhlawumbe bazomfuna bazozama ukumrescueisha because nje uGenerali uvelane wamthatha engakatshela umuntu uSine ukuthi usephumile ejele.
Ngingaphandle-ke ngisejele lase-Blue Bay la kade kuholdwe khona uSnare osolakala ngecala lokubulala u-ST Ngema. Ngicela ukunitshela-ke as of today uSnare usephumile-ke ejele, kufike ugeneral wakhe wazomkhipha ejele. Bathi ubufakazi abuphelele bokuthi uSnare umbulalile ngempela-ke u-ST Ngema. Sikhuluma nje uSnare is out, akekho out on bail, u-out wokuthi nje icala alikho, icala ngelize liye enkantolo. According to ufakazi buthi uSnare akazange wambulala uST Ngema. So ngakho-ke uSnare ungaphandle. Ngiyayibuza-ke babukele emakhaya ukuthi uSnare ngaze bazombuyisela emsebenzini, aphindele futhi ayophanda amacala wonke ade waphanda as umuntu obehamba phambili-ke laphayana-ke embuthweni wama-Hawks. So asazi-ke iyolala ibonene, sizwe edabeni, siyozwa ngakusasa ukuthi kahle kahle kwenzakalani, uSnare uyabuyela emsebenzini noma kwenzakalani. Ubaba athuke afe acisha quleke ukuthola ukuthi uSnare usekhishiwe ejele and yena akanalo ulwazi. And because uSnare kumele ngabe uhleli kwi-protection yabo up until badile nabafana bakaNgema, because abazi ukuthi abafana bakaNgema bangayiphindiselela benze ini kuSnare. Usethi uyazama ukumfonela uSnare is nowhere to be found, and uyabona ukuthi isho ukuthi abafana bakaNgema sebemthathile because ngabe uSnare use-communicateile by now if akantshontshiwe or akakidnaphiwe. Spike my man, ngizocela ukuthi ulungise insizwa siphume sigcwale umkhankaso siyofuna uSnare. uSnare usentshontshwe abafana bakaNgema. Ngicela siphume ukhiphe zonke insizwa simfune uSnare size sibuye naye simthole uSnare. Mina ngiyongena endaweni yami encane eyimfihlo edolabhaneni elincane engalakha for years, la kukhona khona abantwana bami engibabiza ngokuthi amaroto. Amaroto abantwana engabadiscover besasebancane. Abantwana nje engabadiscover besabancane, ngabafundisa, ngabatrain ukuthi belwe ngemizimba yabo, ngabatrain ukuthi basebenzise ukuhlakanipha kwabo to defeat the enemy, to fight. So labantwana bamarodo bekade kwabantwana kade ngizobakhipha as soon as sengu-president, bahole together with me, kube yibona engibasebenzisayo ukuthi ngihole umbuso wama-mafia, because bengifuna ukuthi suhole ngendlela professional, singabe sawuhola ngedaba lokuthi mhlambe ama-mafia kumele ube into ediniwe, suhole ngetechnology. So ke ngiyakhuluma-ke nabantwana bami, ustage 1 usufezekile maroto ukuthi sinikeze ubaba i-message, simbone ukuthi uzohlehla adede noma uzokwenza njani. Apparently ubaba le message le kade simnikeze yona bingekho enough, engathi kuzomela sigadle sidlulele ku stage number 2 weplan, sigadle lokho kwangempela, because kuyacaca ukuthi ubaba akangithathi serious, akangiboni ubaba, uyibonela uDomkop mangabe bona mina, akazi ukuthi ubaba lento ngiyifuna kanjani ukuthi ngopresident wama-mafia. Ibona bangifundisa ukuthi kumele ube nesibindi uyilwele into oyaziyo, into oyideservayo. Ngakho-ke nami lesikhundla ngazizalelwa, ngiyasideserve. So-ke ngithi asingene ku stage number 2. Ngicela sirelease-ke manje ustage number 2 weplan lethu. Ake emva kokukhuluma namaroto sesekhompyutheni-ke manje we are working on releasing ustage number 2. Ustage number 2 na-ke ubuzotshela ubaba ukuthi hayi indoda-ke sesifikile-ke manje, sigalelekile, sigadlile, qhela ndoda, suka esikhundleni. Ngicela ukukutshela sisabhizi kanjalo sisetha ukurelease ustage number 2. Nangu uvero elinye lamaroto. Uvero uthi awuzelanana uyangikhombisa-ke. Uyabona ukuthi udadewenu usephumile ejele. Uyabona ukuthi njengoba ephumile ejele ukuthi ustage number 2 angeke uze wenzeke. Hayibo ba-check-ke ukuthi kwenzakalani ngaye. Unana ashawo uvalo ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngoSnare mangabe kuukuthi uphumile. Abantu bakaNgema abakayibuyiseleli ni kuyena, because yena before uSnare aphume ejele beyazoqala aqhofoze obhuti bakaNgema ukuze bangayibuyiseleli kuSnare. Ngicela ukukutshela-ke unana athi ngicela ukuthi sisebenze ngokukhulu ukuphuthuma lokhu kungapheli u15 minutes ngingakatholi ukuthi
ni-trace abafana bakangemusi bebehamba kuphi, kungenzeka ukuthi uSine bamfihle kuphi, ni-trace nje kusukela the time uSine ephuma ejele ukuthi abafana bakangema bonke ngisho ney'gebengu ey'sebenzisana nabo beyihamba kuphi, zigcine zikuphi njengamanje. Ngiye lapho ngiyosindisa udadewethu, ngiyosindisa uSine against ukubulawa yilaba bafana, because laba bafana bayabulala, bazomfaka ibhulethi ekhanda. Ake akuphelanga isikhathi esingakanani amaroto abesengikhombisa ukuthi acabanga ukuthi uSine ukuphi. Cela ukukutshela-ke phakathi nobusuku mina noSine besigqiba idumbu, inqwaba yey'dumbu zabantu engiyibulalile laphaya, including bonke obhuti bakangema boyi-3 nabo ney'gebengu zakhona bebeyiphathi yabantu engibabulalile. Siyagubha, siyagqiba noSine, sigqiba kwandawonye, silahlela kwasani phakathi ndawonye kulo mgodi esugubhile mina noSine. Sine, ngizocela ukuthi ungilalele la. Ngiyazi ukuthi uyigazi lami, uyangithanda, nami futhi ngiyakuthanda. Kodwa sometimes kuyadingakala ukuthi uthando ukulithathe nje, ulibeke eceleni, ulipakise uthando, uqhubeke ne-reality, udile ne-life. Lalela lana Sine. Ukuthi le project le mina nawe yokubulela abafana bakangema sibagqibe, siyenze ndawonye ukuthi sibagqibe, sibangcwabe ndawonye. Akusho lutho kulokho, akusho ukuthi sengigudlukile kule ndawo engimi kuyona. Umina engikufaka ejele ngey'ndaba zokuthi ubaba ufuna ukuthi wena uthathe isikhundla sami, nawe wagaxeleka kanjalo. Kodwa-ke Sine, impi ayiphelile, impi mayiqala. I am about to release stage 2 weplan yami. Eliloyo stage leso songithatha singibeke esihlalweni samamafia. Aphendule kuSine angiphendule. Dadewethu ngiyakuthanda nawe uyangithanda futhi. Kodwa into engizofuna ukukutshela yona ukuthi anginendaba mina lesikhundla sokuba president. I have no desire ukuthi ngibe upresident. But ubaba konke lokho angi-instruct ukuthi ngikwenze ngizokwenza. Mangabe ethi angihlala esikhundleni ngizohlala dadewethu. Kodwa into engifuna ukukutshela yona ukuthi kulesikhathi samanje akumelanga ngabe siyakwebhana sikwebhelanela isihlalo, ngoba kungenzeka sivuke singekho kwasihlalo leso samamafia, because ama-Andersons i-Anderson family isendleleni izodestroya umbutho wethu amamafia, izoshaya ibhuqe, izothatha ongokwayo. Sho ukuthi-ke lama-Anderson family baba ne-fight dalo 10 years ago belwa nomndeni wamamafia, and amamafia kwanqoba wona ahamba ama-Anderson family. Mangabe befika-ke le bafike baplana yonke into, so manje basendleleni bazobuya bazothatha ngokwabo. Achaze kuSine asho ukuthi the time ngingakaboshwa ngangithi mangabe ngiphenya ngipeqini indaba zami ngibabona ukuthi labantu they are coming, they are bacrossa iborder. So mangabe sengivalelwe ejele for lo few hours ngivalelwe, ngakwazi ukuthi ngihlanganise kulobusuku kade ngisejele, ngicabange ngingedwa, ngahlanganisa into zami, ngabona ukuthi these people they are coming to take konke lokho ababelivela ukuthi kungokwabo. So dadewethu kulesimo samanje kuzomela ukuthi sike sikhohlwe kancane isihlalo, sibambisane, sigudluze lezitha lezi eziza endleleni yethu. Sho ukuthi kungicacele ngempela ukuthi ikhona impi ezayo, because ukhona umuntu owake wabanga nje ukushisa, wabanga ukushisa ngelanga lami le-engagement kuma-tunnels ethu la isithutha khona ama-drugs, saze sahamba sino-Grey sayolwa salwisana silwa nalabo bantu, kodwa besingakatholi ukuthi obani. Kanti sho ukuthi bekwama-Anderson family bekade izosibingelela, izothi hello mamafia sesifikile. Aqhubeke-ke uSine angichazela ukuthi khona bani lapha kuma-Anderson family, asho ukuthi yabona le family le akubuyi wena uMadam lo maziyo kuphela nengane yakhe uThoni ahamba isancane la. uMadam ukesho ukuthi bekuyena-ke isikhokho sakhona, kuyena nje uBhozo uMaqhuzu, unengane yakhe lapha ekuthiwa uThoni, nayo-ke ingane yakhe nje isilwi esamba phambili. Uyasho-ke uSine uthi ama-Anderson family abuya ahamba noMaNtuli, abophela uMaNtuli esipanini sabo. uMaNtuli is the one and mostly dangerous woman, notorious woman. Akezwa, uyashisa,
akawubamba umshini, isilwi, uhlakaniphile, unamaqhinga, u-streetwise. Akabheki, akabaleki empini nje, ufuthi isifuba, ushona phambili empini. Aqhubeke-ke uSneh athi benjalo bahamba noGabadiya uMangcobo. UMangcobo-ke uGabadiya womfazi, bazolwisana labafazi, bahlangene boyi-3, bathi bazotake over umbuso wamamafia. Kuzoba yibona amamafia amasha belidwa uMadam. So Sneh, kusho uSneh, so nana kuzomele sibambisane, sisebenze sibabhithe labantu. Ngifuna nje sihambe siyohlangana nobaba ngoba ngakababoni and the rest of the mafias, sibatshene sijoyine izandla and fight labantu abazolwisana nathi njengamanje. Family, ningakhohlwa-ke ukuthi imovie yethu ekuthiwa Christmas Intruders with the Zulu Sisters izophuma ngomhla ka-23 December. So family, sicela isupport yenu, sicela niyithenge le movie because niyazi ukuthi uBuzz ukhipha into eyishisayo kuphela. Ngiyanitshela-ke le movie le izobe ishisa, kuzobe kufiwa amaZulu Sisters, niyawazi-ke nani. And Jackie M is part of the Zulu Sisters, umama kaNana la, and Nana is also part of the Zulu Sisters because biologically bayazalana the two, abazalani kuphela kule story. And niyazi-ke ukuthi ubaloyi okuwubaloyi le story uyena ubaba kaJackie M aphinde abe umkhulu kaNana in real life. So sizobe ibondiwe-ke ku Christmas Intruders with the Zulu Sisters. If kuwukuthi u-interested-ke bakwethu family, imovie yethu iwu-50 rand nje kuphela. However, sinekhampani esixhasileke yathi izoniphulela u-15 for abathengi abawu-2000, abathengi abawu-2000 bokuqala. So family, asakawuhlanganisi-ke u-2000, asakawathengisa amathikithi awu-2000, okusho ukuthi isa-available imovie yethu ngo-35 rand. If you are interested family, just make sure ukuthi uyakhokha ku-Capitec account yethu ekhona la escreenini. Usebenzise i-cell number yakho as a reference ngomhla ka-23 kuwona uDisemba kulonyaka u-2024, siyobe sesiyakuthumela-ke imovie yethu ku-WhatsApp. If kuwukuthi uWhatsApp awunawo futhi akusiyona i-transmesh, akusiyinkinga layo, uzoyithola imovie yakho. Family-ke, before ngivala ngicela ukuthi usitshele ukuthi uyibuka iBuzz uyibuka kuphi. Mase futhi uyasitshela ukuthi ngabe le story sisane gha yini, isakhona yini gha, because lesi is-story se-gha family. Ningakhohlwa ukuthi nisifollowishe to all social media platforms Buzz SA, niphinde nisubscribe on our YouTube channel Buzz SA. Siyanithanda kakhulu.